Salibonani bantwana, namhlanje singo-grade 4 sizakhangela njalo isiNdebele sethu. Isifundo sethu simayelana lenzwisiso. Inzwisiso kuyini? Inzwisiso siyifundelani? Iqakatheke ngani? Inzwisiso kulapho esilalela khona. Nxa ngibala kulapho esilalela khona nxa sikhuluma, bese kuthi nxa sekuphelile sekumele sicabange ekade kubalwa ngakho, sikucabange ekade kukhulunywa ngakho. Kuyasinceda ikakhulu nxa sikuleli ibanga ukuthi sizwisisise esibale ngakho, bese siba lamanye amabala ayabe eqakathekile njalo ezimpilweni zethu. La amabala angasincedisa nxa sesibhala izindatshana, amabala la asincedisa lanxa sesikhuluma, enze inkulumo zethu zithakazelelwe, enze inkulumo zethu zinambitheke lapha sikhuluma. Namhlanje ke kunzwisiso yethu sifuna ukukhangela ngamazinyo. Amazinyo, kuyini amazinyo? Kulomuntu kambe ongaziyo amazinyo? Amazinyo siyawazi. Kulamabala esizathi nxa sibala sihlangane lawo kule inzwisiso. Ibala lokuqala ngukhumuka, kuyahambelana namazinyo. Kuyini ukukhumuka? Amazinyo, ukuphuma amazinyo. Elinye kuyafutha, ukufutha. Ukufutha sizakhangela ukuthi isiNdebele kuyenzakala ukuthi sibe lebala elilodwa kumbe ibala elingatsho izinto ezimbili kumbe izinto ezinengi. Leli lalo silalo elithi ukufutha. Namhla kodwa sizalikhangela sikhangele amazinyo. Bese siba lebala elithi bobotheka. Bobotheka, kuyini ukubobotheka? Nxa ubobotheka uyabe uzatshengisa amazinyo, yikuhlekelela, awuhleki ukhupha ilizwi nxa ubobotheka. Ngiyabobotheka. Liyawabona amazinyo ami? Angihlekanga, kangikhuphanga ilizwi, yikho ukubobotheka. Londoloza, ukulondoloza yikugcina, gcina kuhle. Yikho la amabala sizahlangana lawo nxa sibala indatshana ngamazinyo. Okunye njalo okuqakathekileyo singakakhangeli indatshana, kanti vele siwasebenzisani amazinyo? Wena vele ulamazinyo amangaki? Abantu bonke balamazinyo alinganayo yini? Umntwana omncinyane nxa ezelwe uzalwe lamazinyo amangaki? Uzalwe lawo kumbe uzalwa engelawo? Like laba ngabantwana lini, lithe lizalwa amazinyo belilawo yini? Agcinwa njani? Alondolozwa njani? Uwaxubha kangaki ngelanga? Yikho kuwalondoloza amazinyo akho. Akhumuka kangaki empilweni yomuntu amazinyo? Ukukhumuka, ukuphuma, anti aqala amile sibe lawo, abesekusiba lesikhathi sokukhumuka. Kambe mina namhlanje nxa ngingakhumuka amazinyo ami angamila yini? Ngingaba lawo yini amatsha? Wena sowake wabulawa lizinyo yini? Waphiwa ncedo bani? Nxa ubulawa lizinyo uncedo uluthatha ngaphi, uluphiwa ngubani? Umongikazi kumbe udokotela wamazinyo siyamazi yini? Kuthiwa ngubani? Udokotela osikhangela amazinyo kambe nguye yini udokotela osikhangela nxa sibulawa yisisu, nxa sibulawa likhanda? Ake silaleleni, ngithe inzwisiso isinceda silalele nxa umuntu efunda, nxa umuntu ebala. Ngizalibalela ke isiqephu esifitshane. Sengisuka lapho ngilibuze imibuzo ngalokhu engikubalileyo. Ngiphethwe lizinyo, yiso isihloko esincinyane sanamhlanje. Ngomvulo bengiphethwe lizinyo lomhlathi, belivuvukile lesihlathi laso sesize savuvuka. Into engimangalisileyo yikuthi indlebe yami yesandla sokudla ibisifutha angani ilesilonda phakathi. Lekhanda lalo beselingitshaya njalo ngisizwa angani selingisinda.
bese kungani lizawela phansi. Ngithe nxa ngifika ngekhaya ngalahlela ingwalo zami zesikolo laphaya, ngabamba izihlathi ngazo zonke izandla, ngawuhlaba ngawulawula umkhosi. Umama uphume endlini egijima wahle wathi kungcono siye eklinika. Eklinika bathe sekulomonakalo omubi, ngakho sekumele siyebona udokotela wamazinyo. Sithe sifika udokotela kazange achithe isikhathi, ngingeniswe endlini yokwelaphela. Udokotela uthe ngikhamise, ngasengisizwa elokhu etshayatshaya amazinyo ami ngensinjana ebukhali. Inyembezi besezijuluka zisiyahlangana lamakhovula ngenxa yobuhlungu ebengibuzwa. Esenza konke lokhu ubelokhu ekhanyise emlonyeni wami ngesibane esincinyane. Uthe eqeda lokhu wasesithi izinyo lami elibuhlungu sekufanele likhutshwe ngenxa yokuthi kade labola. Udokotela ungiphe umuthi wokuqeda ubuhlungu. Wasesithi ngiphenduke ngeviki ezayo nxa ukuvuvuka sekubohlile ukuze alikhiphe izinyo leli. Udokotela uthi iziwiji lokunye okunathwayo okuletshukela enengi akulunganga ngoba kungabangela ukubola kwamazinyo. Uthe ukudla okunjengochago kuhle kakhulu ngoba kuqinisa amazinyo. Uthe kuqakathekile ukuthi sixubhe amazinyo kabili ngelanga, ikakhulu singaqeda ukudla. Le yiyo inzwisiso emayelana lamazinyo. Ngithemba silalele sazwisisa kukhona esikufundileyo ngamazinyo, ukuqakatheka, ubuhlungu okwenzakalayo lapho esiya khona. Nxa sengilinikile lo umsebenzi sengizafisa ukuba liphendule imibuzo eyiyo etshengisela ukuthi uzwisisile yini, ukulalele yini kubalo. Imibuzo lizaba njengale imibuzo. Umlobi uthi yiliphi izinyo ebelibuhlungu? Unganikwa umbuzo onje noma yiphi. Nxa unikiwe inzwisiso kungenzakala usulibele, buyela ngemuva lapho oqalise khona ukubala. Bala okwesibili umbuzo wakho. Umlobi uthi yiliphi izinyo ebelibuhlungu? Buyela endatshaneni yakho, hambe eqalisa kutsha. Sudinga khathesi akusela lokhuyana ukuthi usuzayibala yonke. Dinga lapho kubhalwe khona ngombuzo lo wami. Ngingathi ngibala lapho engidinga khona, ngizwa kuthiwa ngoMvulo bengiphethwe lizinyo lomhlathi. Sengitsho leli impendulo yami kuwona lwani umutsho owokuqala. Izinyo yiliphi? Njalo siphendula imibuzo egcweleyo, sibhala imitsho egcweleyo. Izinyo ebelibuhlungu ngelomhlathi. Ungathatha umutsho wonke lonisukalisa ngoMvulo, hayi, thatha okubuziweyo. Izinyo ebelibuhlungu ngelomhlathi. Sufaka ungqe ekucineni. Usubuyela njalo embuzweni wesibili. Utshoni umlobi ngokuthi ubephethwe lizinyo? Lokhu sokudingeka ungqondo. Umutsho ukhona lapha, kodwa awusichasiseli ukuthi kutshoni. Sesidinga ukuzwa kuwo ukuthi ngokuzwisisa kwakho, ngoMvulo bengiphethwe lizinyo. Siyazi ukuphatha, ngiphethe mina ugwalo lo. Kambe izinyo umlobi bengaliphatha yini? Sekudinga umcabango wakho, uzwisisa njani le umutsho. Ngezinye indlela umlobi utsho ukuthi ubebulawa lizinyo, ubesizwa ubuhlungu,
izinyo lakhe belibuhlungu, yikho ukuthi bengiphethwe lizinyo. Sizafica ukuthi embuzweni eyabe ibuziwe ayisiyo yonke uzamele ubuzoyithatha la, kodwa ukuthi kuhambelana lani buye bani, kuza kunika lawe ukuthi hayi lokhu ukuthi kutsho lokhu. Kuthiwa kumele sixubhe amazinyo kangaki ngelanga. Lokho kungaba yinto la ungasicabangela yona. Uyabuyela sucabanga ngoba ngithe izwisiso ngizwisisile. Kuthiwe kasixubhe amazinyo kabili kathathu ngelanga. Songabuyela uye kudinga, kodwa okunye kuba yimibuzo nje elula lawe oyaziyo esiyenzayo nsuku ngesuku. Subuyela usiyabuza imibuzo leyo uyiphendule njengoba ibuziwe ezwisisweni. Inziso isiqakatheke kakhulu njengoba ngitshilo, siphendula ngemitsho egcweleyo. Singabuzwa siyabuyela kiyo siyephendula imibuzo. Ngizalithumela-ke lesi siqephu engisibalileyo, ngilithumele lemibuzo engizafisa ukuthi liphendule ngokugcweleyo, liphendule ngokuzwisisa ukuthi sibale ngani. Ungabona ingani usukhohliwe, buyela endatshaneni, ugijime uyedinga umutsho uzawuthola ozakuchazela ukuthi indatshana ibimayelana nani, izakuchazela njalo ukuthi phendula njani. Eminye imibuzo iba lempendulo engathi khetha, engxenye ngingakunika impendulo 4 kumbe ngikunike 2. Wena balisise uzwisisise kuhle umbuzo, uzwisisise nempendulo ezakuphendula kuhle lo umbuzo ubusukhethayo yona. Ungakhetha nje ngoba umbuzo uphiwe. Ngithemba sizwisisile. Namhlanje sizaphendula ngokufaneleyo.